Helo na, chroeso i'n Myfyrdod diweddara ni yma o Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A very warm welcome to everyone who's joining us for this, our latest bilingual meditation from the Welsh Church of Central London. And we begin with a brief word in Welsh, a brief word of prayer in Welsh, followed by English. Felly, gawn ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi, cydweddiw. Arglwydd ein Duw, helpa ni I gydnabod y gellu di ddefnyddio yr hyn sy'n ymddangos yn fach yn ein golwg ni, a hynny mwyn dy ogoniant di, a bod y dechreuadau lleiaf yn arwain at ganlyniadau mawr yn aml. Lord our God, help us to recognize that you can use what seems small in our eyes for your glory, and the smallest of beginnings can often bring the greatest results. Addysga ni nawr I fyw ein bywydau clod ag ogoniant I ti. Gofynnwn hyn yn enw dy fab Iesu. Amen. Nid trwy li ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd, medd arglwydd y lluoedd. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Those are the words we find in the book of the prophet Zechariah, the fourth chapter and the 6th verse. Nawr, I ni newydd ddathlu'r Silgwyn, ond I ni y Pentecost yr wythnos diwetha, gyda thywalliad yr ysbryd glân ar y disgyblion ar y Pentecost cyntaf hwnnw. And in one sense, we continue with the same theme of that great outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost in considering these words from the prophecy of Zechariah. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Nawr, I roi Zechariah yn I gyd-destun hanesyddol fel petai, roedd e'n byw ac yn proffwydo mewn dyddiau digon tywyll a digalon yn hanes genedl, sef yn y cyfnod yn dilyn y dychweliad o'r geithglyd yn Babylon. These were the days of the great rebuilding of Jerusalem. After the destruction of the city there, they'd laid the city just a pile of rubble and all the main buildings destroyed by the Babylonians. Y pwysicaf ohonyn nhw gyd o'r adeiladau mae I gyd oedd y deml, wrth gwrs, Teml Solomon. A hithau bellach yn adfail yng nghanol Jerusalem. Gallwn fenthyg geiriau ieuan brydydd hir o'i englyn dirdynol yn dilyn ymweliad ag olion hen lys brenhinol I forhail, llys I forhail, gwael yw'r gwedd, yn garnau mewn gwerni mae'n gorwedd, draen ac ysgall mall a'i medd, mieri llebu mawredd. And this task of rebuilding the city, and in particular that of the temple, was entrusted to a man named Zerubbabel. There's a name, Zerubbabel. But it was made all the more difficult because the workers were few. Onid yw hynny yn gyfarwydd I ni falle dyddiau yma y gweithwyr yn bryn. Not everyone, of course, had returned from captivity in Babylon. Some had settled and made a new life for themselves. Their worldly success, as it were, and careers had diluted their patriotism, without mentioning their faith and religion. Gallwn uniaethu gyda hynny hefyd y dyddiau yma, siŵr o fod. Ond dyna ddigon am deml Zerubbabel, achos mae ein diddordeb penna ni heddiw mewn teml arall, a theml bwysicach o lawer, sef deml ysbrydol. Y deml honno sydd wedi chodi ar sail yr apostolion a'r proffwydi, a Iesu Grist ei hun yn gonglfaen i'r deml, a ninne yn feini bywiol fel petai, yn rhan o'i muriau hi. And just as Zerubbabel's rebuild was unfinished
so are our spiritual temples unfinished as well. And we can all get a little downhearted at times, I'm sure. Haven't we seen great destruction around us as well? Literal destruction. Churches and chapels reduced to piles of rubble. And that's only the bricks and mortar. What about the increasing attitude amongst what seems to be the vast majority these days of people that faith and religion isn't relevant or even needed in their lives? Felly, beth am genadwri'r proffwyd yma, Zachariah? Achos mae ei neges yn gallu bod yn ysbrydoliaeth fawr ac yn hwb ymlaen I ni hefyd fel yr oedd i'r bobl na ganrifoedd yn ôl. Trwy enau'r proffwyd Zachariah, mae Duw yn rhoi sicrwydd I Zorobabel y bydd y gwaith yma, a gwaith yn bawnd o lwyddo yn y pen draw, a llwyddo hefyd fydd gwaith a thystiolaeth yr eglwys. Mor fach a dechreuadau. And that's my first point or heading for you today. The work and witness of the Church of God on earth is bound to succeed despite the small beginnings. A oes dechreuadau mor fach, mor ddinod wedi bod yn hanes unrhyw fudiad eriod o'r blaen, gwedwch. Pwy oedd y rhai cafodd ei galw gan Iesu I fod gydag ef yn ddilynwyr iddo fe, yn ddisgyblion iddo? A rhai oedd wedi cael ei galw I brygethu yn ei enw fe? The vast majority of those first called to be disciples were literally illiterate fishermen, uneducated. Paul writes in Corinthians chapter 1, "For consider your call, brethren, not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth." Wel, os oedd hynny'n wir am aelodau cynnar eglwys Corinth, roedd yn sicr yn wir am y 12 disgyblion y ran fwyaf ohonyn nhw beth bynnag. A mae'n sicr yn wir amdano ni heddiw. Ond roedd y disgyblion cyntaf o'n nhw'n fodd I droi'r byd yn wyneb I weired mewn gwirionedd, yn nhw. Ac yn dilyn bedydd tân y Pentecost, I ni gweld nhw'n pregethu'n hyderus ac yn hiawdl ar strydoedd Jerusalem. But then things didn't seem to get any better during the next chapter of the church's history. Think of the persecution of the first generations of Christians by people like Nero and the barbaric feeding of the Christians to the lions, without forgetting crucifying members of the early church as well. Mae'n anodd ysmygu dechreuadau mwy cythryblus a mwy anobeithiol mewn gwirionedd. Roedd hi'n wirioneddol yn ddydd y pethau bychain yn hanes y ffydd Gristnogol yn doedd. But never underestimate the days of the small beginnings. The beginnings may well be insignificant, but the increase can be immeasurable. The kingdom of heaven, you remember Jesus saying in Matthew's Gospel, one of his famous parables, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the herbs and becomes a tree. Cofiw ni'r dechreuadau nawr. A dechreuadau oedd I bob golwg yn aflwyddiannus ac yn anobeithiol. A boed hynny'n ysbrydoliaeth I ni ac yn galondid I ni yn y dyddiau blin a thywyll yma, neu fel maen nhw'n gallu ymddangos yn aml y dyddiau yma. Achos dyw'r deml ddim I aros yn anorffynedig am byth.
Dychwel yw Sion, medde Gwili yn un o'i amynau. Dychwel yw Sion, dyryfa a neirif rhyw ddydd. Bydd llawenydd ar ei pen, ac o flaen yr orsedd wen, hallelujah dragwyddol a fydd. And to move on to my second point today, the work and witness of the Church of God on earth is bound to succeed not only despite the small beginnings, but in spite of the great difficulties as well. Maint yr anawsterau mawrion yma sydd yn dod I gyfarfod a bob yr un ohono ni. Yn ôl geiriau ein testyn, ni'n darllen y geiriau yma yn adnod 7 ar adnod dilynol. Beth wyt ti o fynydd mawr o flaen Zorobabel? Nid wyt ond gwastadedd. Now, we tend to think of the word mountain as a symbol of an obstacle, something to overcome. And it certainly does have this meaning in the Old and in the New Testaments alike. But some biblical commentators think that we should regard the word mountain in this particular context as literally a mountain of rubble, a mountain of stones, the stones of the old temple. Dyna oedd gan Zorobabel I weithio arno, sef tomen o feini o bob maint a math pentwr o adfeilion yr hen deml. Ond rywle yng nghanol y cyfan yma, mae'n darganfod y garreg bwysicaf oll, sef y gonglfaen. Y garreg oedd yn cynnal yr holl adeilad ac yn dal yr holl adeilad yn ei le. And in discovering this most important stone, there's no wonder that the workers cried out, grace, grace to it, hyfryd, hyfryd yn y cyfieithiad Gymraeg. From that which appeared to be such a desperate and hopeless situation came blessing and growth. Does dim amheuaeth, ond efe, pwy yw conglfaen ein teml ysbrydol ni? A beth yw'r eglwys ond cymdeithas o bobl sy'n darganfod y maen gwerthfawr hwnnw, ac yn ei droi'n gonglfaen bywyd yn sylfaen I adeiladu arno. A hynny allan o'r holl ddinistr a'r adfeilion a'r annibendod sy'n dod yn sgil crwydro oddi wrth ddiw yn ein bywydau ni. Dyna beth yw canlyniad crwydro oddi wrth ddiw. And this is our hope and faith in tomorrow, that some in every generation will discover this cornerstone over and over again and build anew God's church in every age. O na fyddem ni heddiw yng nghanol holl adfeilion, siniciaeth ac anobaith a difaterwch ein hoes ni a'n dyddiau ni, yn ail ddarganfod Iesu Grist fel conglfaen ein bywyd a'n cymdeithas ni. Which brings me to my third and final point today. The work and witness of the Church of God on earth is bound to succeed, not only despite the small beginnings and despite the great difficulties, but also despite the seeming lack of resources as well. Mor bryn yr adnoddau. Wedi sôn yn barod bod y gweithwyr yn bryn, a roedd y gwatwarwyr yn niferus iawn hefyd. Digon o bobl yn meddwl bod Zorobabel ddim yn iawn bwyll I geisio ailgodi'r deml. A falle bod Zorobabel wedi cael ei demtio yn wyneb yr holl anawsterau yma ac arafwch yn y gwaith I ddilyn arfer cyffredin y cyfnod a gorfodi cannoedd os nad miloedd o geithweision I ymgymryd ar gwaith. Solomon, before Zorobabel, had used slave labor in the building of the first temple. Now, it would have been
Easy enough for Zerubbabel to resort to that tactic. But remember the words of our text, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Not through conscription or compulsion, but by my Spirit. Volunteers, gwirfoddolwyr, pobl a'i bywydau nhw wedi meddiannu gan ysbryd Duw, gyda chalon ac awydd i weithio, cynnig ei gwasanaeth, cyflwyno ei doniau, cysegru ei bywydau yn gyfan i waith yr arglwydd. And these are the exact qualifications we need in us and in all our workers today. People who have felt the Spirit of God moving in their lives, persuading them, convincing them to surrender themselves to God's will and purpose in the world. Because our spiritual temple will never be completed until the Spirit works in and through us. Onid ydyn ni wedi bod yn ddistaw iawn yn hyn o beth. Oer ein serch a gwan ein ffydd, ein hosanna'n ddistaw sydd. This chapter refers to the hand of Zerubbabel. Well, we have a hand, the hand of a greater than Zerubbabel, a greater than Moses, as Jesus described himself. We have the hand of Christ himself, the great architect and builder of the church of God on earth. He who laid its foundations. It's he who will complete the work as well. And it's he that calls us all to be co-workers and co-builders, living stones, as we read in 1 Peter, being built into a spiritual house to his glory. Wnes I ddyfynu geiriau Roger Edwards yr wyddgrug eiliad yn ôl. Ac mae Emyn yn gorffen fel hyn ac yn addas I ni wedi'r Pentecost hefyd. Ysbryd glân, golomen nef, cod ni ar dadain gref, nes yr awn ni uwch na'r byd, mewn sancteiddiol nefol fryd, a hynny gogoniant i'w enw. Amen.